Seminggu sepisah kula nunggu giliran. Tarik bre. Alon-alon bae mang. Nangapa kula bisa jatuh hati Apa sih? karo sampeyan kang wis duwe rapi? Apa karena Apa? ganteng bagus rupane? Biasa-biasa pak. Apa karena gede kasih sayangi? Ulane rela najan lidih kawin Bersinar. asal sarate uripe dijamin, tapi yen bisa maju kawinan kiai Oh iya. marek ning palepe wong tua melu nyakseni. Oke. Iya. Seminggu sepisan kula nunggu giliran. Iyalah. Yen rindu ketemu lir kaya pengantin. Sun ngerti sampeyan pasti anggus ning rapi. Liteka berpisah karo anak lan keluarga. Najan mangan kelanti kula bling rasa sedih. Awas. Tapi yen kilir telan cemburu berat. Nafkah lahir yen kurang sun masih bisa ngutang. Nafkah batin yen kurang duh mana tahan. Aduh, mana tahan. Mana tahan. Ning omah dewekan. Aduh, mana tahan. Ulane rela najan lidih kawin asal sarate uripe dijamin, tapi yen bisa Apa cek?